Yang pilih papun nama pu Sharatchandra Sharma Impact News ki Manung Hutna taram lok sering. Ngasi Manung Hutna ki topik se reviewing Prime Minister Modi's Imphal visit hai bersidani. Ngarang tadi Prime Minister lakadori kari oirak payaba ngasi di thungkre lam kre. Aduga project sing complete over project sing sangha kiba aduga lakada project sing chatra hulam bagi aduai ki area adu malai kre aduga people si expectation da Prime Minister lakpani 2019 ki Lok Sabha election su nakcha lakpa. Something Manipur go over special package ka su khanaram dab dinate to godabu thoidokpa ngasi another ima kaithel ahum mamaki ki sabagi mata ama panbirame aduga atay topasing de ngasai sangaba aduga nauna sarakadaba mayam singchigi jatra hunbagi karigi swai area se lere aduga people ki expectation aduga congress ki karigi side opposition congress ki karigi side te su thamakpa mayam su leibani aduga maroi ngasi se lakpi ki bahai batai prime minister ki body ki visit to the lakpi ki bahapta kangji pungda til lekhiba miyam gi ba tongan ba response kara su leiri response sing du punna khana janaba gi tanjani lo lengjen biriba guest sing di ai gi ithing na phabiri psi Debabrata general secretary sune aduga spokesperson sune Manipur Pradesh Congress committee ni yan hamda tamu de taram nok sari aduga tamu de oi de lengjen biriba psi Hemanta Kumar Ningomba editor Sanaleibak ni ai tamu hem taram nok sari aduga tamu hem tagi oida ai hek yet pham thangna pham nijari basi CS Bijoy spokesperson BJP Manipur Pradesh te ai tamu Bijoy su taram nok sari yanan basi ai congress ta han tanja pi jab tai madudi ngasi se tamu ta la am congress si site su thamaning ba area khara de dum mangoi na tham khidab dinate aduga ngasi gi maroina lakhi basi expectation khara di expectation to boys de dum hauna sani aduga karim kanda la ame aduga special packaging karising laudi adi haibagi adugumba compulsion suti leiba sunate to godabu miyam gi hope miyam gi expectation still adum leibadune adubu lame aduga aina sum arakpa saigi ayeng bala khoi gi yeng bala khiba aduga meeting ta bala khiba miyam sing se gi khoi gi reaction haiba tai response mlog ju lobu kanda kharana haiba se maroina ngasai gi project mayam sanga birame laga prime minister mo syllabus schedule kai thopira kanda aduga lakada project sing mayam so jatra hunbirame masimak so dum pentu it is more than enough from any kind of special package haibani moin thambiram response mas ai ama thamjari taw aduga tamoi site ge kamai yengbi aduga kamai review to winning ge prime minister ge visit ko ge Manipur Pradesh Congress committee na so prime minister lakpiba Manipur da hanna na lakpiba gi so dum welcome tawe akhoi da so press conference sam so CLP leader luchingba party president yauba team mamana ngang tawkre duga paper newspaper da so front page da kai da party na advertisement hai batai akhoi na hangjari ba wahang tarahum doi pakhum pibiramu haidna haide election matam da wasak pi gi ba BJP party gi makok oina election gi akhoi prime minister candidate oina Manipur da vote khomba lakpa na chingbada wasak pi gi ba khara dudi tabak oina pangthok triba kari gi no haidna akhoi na wahang tarahum doi hangje adugi pakhum do piram godai na akhoi na khan mane maram di election matam da election gi swing chat khri si maroina wahang taram doi du da quite chawba influence tawga taram doi na influence tawga chakhibani na akhoi na logjai hairi praja gi wakhanda ahong ba ma la ga ni na thajabdagi congress ki sangam matam da tawramba chai trama da tawram du punna yawraga yengba ga da congress da 15 years da tawbungam dab da koi tha trama ga da tawge haibani na adudagi swing am chat khidra sizable number of pange adi matung da congress se sab khibe ml single loina na chem adu sudum panjari bani congress ki kano da assembly manung da congress ki sit phammi ba mla mabu minister oina piraga phamali ba kari gino wahang ne india se ganatantra chali bani rule of law du gi na hairi budi matung ina rule to buni law du akhoi ko na semba na te hairi ba ado hoji hangi ba wafam si jo democracy da di people's representation act as highly constitution as highly akhoi gi interpretation si prajaga leader single lainari ba sarkar parika do leader single lainari ba mari se contractual li matung ina election da akhoi na moina di jumla hai hajam baina congress party na di election da praja da akhoi na thajaba piri bise tawgada ba ngamgada ba pot pigada ba praja na so dumai na thajai aduna ni vote swing macha chali bise adon akhoi na hangi ba wafam se praja da su yauna bani hangi base hai ki wafam chung da base tawga nakhoi bu thaja lag praja akhoi bu thaja laga pi gi vote di phangre
government paire aduga chahi loigadore tamam loigadore tha mari manga da ngaisale adu bawda tawudaba akhoi hangiba like 7 pay commission sarkar mutang paibada laibo je manipur da laiba sarkar sina mutang pai sarkar mutang paibada 7 pay commission chanhan gani haigiba prajana loina taba ngatani employee khudimang taba ngatani sensible public khudimang taba ngatani highway sing state highway sing sen over 22,000 crore pi gani haibana singba aduga lugis policy ek is the olaga adu bham rakhang mangali ba punamak se loina khangbang de 13 question je ay mu repeat tawjara roi adu haiba wafam de sige lady ba se election matam da haiba se koi promise ni offer ni law rom de yeng ora di offer period ne noina sima vote pi biradi koi sige singset tawse haiba congress thaja khwai di chawba tarahum doi se point daram doing ngasi ekoi paper de kari desu ngasi paper ubiri ba singse hayeng congress party na toba press conference da koi khangau de haiba yadana ba media ge through the front page da lagna bidama koi na hone jar ga hapche bani hari ba aduna madu gi pakhum de koi pamam bane ba pibam thoe na khalle ba maram di as a koi ju oppositional labor party amni na praja gi seba tawri bani na koi na hai bi praja gi concern na logani ba haibam thoe na khalle ado haibiram do budu gi de khona labak thibane haibana tara kasu tawninga lete madu hayeng vote reflect tor kani madu campaign da kari da khoisu adum madu reflect tor congress ta prime minister ki visit ta yengjaba se maron special package sing general public sing ki expect toromba ya du congress ki one of the most expected area se thami bo hang sing du pok 13 points masi praja gi interest ni ko ai mathang nong lak se tamo thank you tamo Bijoy hujik se maron congress ki thambi dei ba Bijoy spokesperson ki site thambi ri sing se supplement tawba dum tawbi ba howi yarne adu ai site thamjani ko senga simaroina ai som public ki arakpa hapta ka gi mudela khiba modi gi koi gi speech tawa lakhiba mayam singi manungda aina mu atopam gi response hai batai aina sum phangjaba keno doi tawro share tawjabani madudi mana haibada khara special package gumba na takana anowa something scheme singkari sing law godai dikhan bani adubu laudi dre asam go ren lakhibni adubu lakpa ma lakpa yengba tabara adum nungai adubu scheme singkari sing natragana khoi special package sing do lawbiram dramnina lawde yadi haibamakti hairubu yabana tamina kari upai le hai tamo kamain thambini gese Prime Minister Modi gi ngasi gi Manipur Imphal khongchu chida mana kari tawadon loido khoi state government gi site gi BJP site su numin ini humni changna khoi khabar da khoi loina thamjagre yes samna har da khoi gi mana inaugurate tawdoba khoi gi project mayama dolai thabi project yona ko adagi jatra hungadaba mari manganga adagi mathakta khoi gi nupi market ahumama sabirani na market ta chalamne ada akhona khabar da hapchagiba dudagi chap chang to birami except akhoi ahung khak ema market ahung khak habam du natanai ba adaga prime minister Modi gi chahi mari makhai gi magi state visit atai ti yeng da su akhoi gi mamang da tongnaram ba akhoi gi package lok thok pai je masi madi sung tok tok bide okay maram di karigir da package lok thok pagi mahuta thabak oina tongana manung da tawbuduna amane ba akhoi gi mamang gi science congress gi sangawa lakba adagi luang samam stadium da wanga ba kan da su akhoi mayam na package yam khalle ba ada package samta akhoi Manipur da nati atei state sing da lok thok na deba package gi mahuta atei alternative thawak mayam government ga state government ga akhoi central government ga yana daga thabak tumina paikhlap ngak ne ba aduga hojik akhoi congress ki spokesperson na thambigi ba akhoi gi rule of law akhoi Manipur government ngak ten haibado amari gi tang de kai no sendu sage mamangi discussion atei disoi kya ta jakre akhoi gi congress tagi BJP da changakpa MLA sing ada amadi mantri wena phaman bai bse moi disqualify tawagi niom rule of law manung chal le du haibadi moina to hom ta speaker da dargas thaba regi speaker na madagi proceeding lokhalakpa pen ragana high court satpa madu akhoi Debabrata sana haibirba rule of law che adu we gedran khale maram di chief minister natraga soina congress di change natraga congress na su akhoi digi MLA su chagre khudda disqualify to haibadi ti yawana te mai sin niom mo nga ka to neba aina haijari di BJP na lit to state government che hoji rule of law karim ta violate to leite aduga hariba MLA sindagi marai baksu
स्टेट की स्पीकर और मखाता ना हाई कोर्ट ने लेप्स का दबनी मसे रूल ऑफ लॉ की मनुंग चन बनी है ना ऐसे तुम थमजगी के अदगी अमुक अखोई 7 पे कमीशन की सी मयाम ने हम एक्सपेक्ट होने 7 पे कमीशन की दा आई अमुक सुमामा ना हाईजक रहे पैकेज विन दी अखोई मसी तंग बहुंग दे अति ममांग की प्राइम मिनिस्टर सिंगसु तोलो पीबी दंग पैकेज लॉक तो पचई खंगजब दई तागिद्री को अरे 7 पे की डिमांड से कन्न कखलप मतम दा अखोई स्टेट की फाइनेंस मिनिस्टर सु ओइरिबा डिप्यूटी सीएम ना असेंबली की फ्लोर द बुक दा हायर वरिंग खले मरम दी 70 अखोई सेंट्रल पे से 7 सेंट्रल पे से इम्प्लीमेंट तौबदी अखोई 15 फाइनेंस कमीशन से ऑपरेट तौरकांदा हाइबरी 2020 दगी अदम तौगनी से अखोई स्टैंड लेडी लॉकटोकन लेग्रब पोनेबा अखोना लॉकटोकरबदा नौना थुइदोना अनोबा प्राइम मिनिस्टर ने कहीं ओवरऑल दरगा होंगदो होंजिन तौरम दबदी अदमना कायबना तिने खंजै ओके ऐसी बदुंग थमजगी होजि तुझे फोगे ना मरोना 7 सेंट्रल पे से तसेंगुंग तिंग साइ 15 फाइनेंस कमीशन की लाख अदवाई दगी दी पीबंग मगी फिल्म दुनी अदुना अदवाई दगी याना सी हैबगी फिल्म सु लेबदुनी अदुगा तसेंगना प्राइम मिनिस्टर ना मु हंजन लावरमगदी स्टेट की ओरिबो स्टैंड दो ओवरराइड नत्रगा ओवररूल तोरगा चटपे फिल्म दु तागने हैबदि तामोमता की आई तामोमता लाक्चरी मधुदी मरोना तामोमता सिंग कांग्रेस की थंबिरकप लेरे बीजेपी की थंबिरकप लेरे स्पोक्सपर्सन की थंबिनिंगबा सप्लीमेंट तौबा अदवाई सेमदोंबा साजनिंगबा दुम तौबु याने अदुगा एक्साइटेड थंजनिंगबा से अनदर अतोप मगी होई लाखिबा हाइताइको प्राइम मिनिस्टर की स्पीच ताबा लाखिबा कांगजिबुंग लाखिबा मगी आइना तसेंगबदी कैमरा थारगा मागसे करी करी गनो तौबी खोपी सुमाय तौर मयाम की एक्सपेक्टेशन अदुगा करी करी फाउबी लांबसे ना हंगजरुबनी अदा माना खुंबिरमबसे नसी प्राइम मिनिस्टर की लांबसे याम नुंगाय अदुगा लांबा अदुगा तौरंबा लौथोपो मयाम सिंदो लौथोपा स्कीम सिंग करी सिंग स्पेशल पैकेज सिंग माना थमिरम वफम सी लौथोमगी फियम दुने माना हाइरिसिना प्राइम मिनिस्टर ना फनामदी थममे प्राइम मिनिस्टर ने हिंदी ने ngangududa mayamna ताब भापतु ओइदबगी वाने अदुगा फनामदी लाउथो मेन थंबिरमे अदुगा तामोय मते साइते करी थंबिनिंगी मरोइना पीपल के एक्सपेक्टेशन खरदि लेबो माले समय कराय दनोमा वोट मेया नक्सलक बनिना स्वाई एरिया से तामोंता लामे पैकेज लाउथुक्ति से लाउथुक्तिन सौदी यादो मानदे हमबदा अदु पैकेज की another side of aitare nasigi ke nosinga sangaramba nongola kadabsingi jatra hulamba aduga ima market ahum amaga hapchalakoi film singse kamai ubi aduga maroina lakti lakre 19 election ga lachalak swaista election gi some area khara su phawi brasi Prime Minister Narendra Modi na Prime Minister Lebak se Prime Minister hek oi bai tare madu matung da lak pase ai siga mai nga siga mai rak surai ne khali ahan ba lakhi basi sangai festival da lakhi mas matam du government to congress ke government ni madra ma sal yakhi adagi di election campaign adagi di election gi campaign ama langjing asobagi public ground ta ma lai yes aruda hairmo me ama lai adu masu lakhi adagi adagi matung da hoi mu da pangthokpa science congress ama lai congress da ma wangangami adu ma lai aduga ngasi sika lai ado langjing asobagi tu di ngasagi political gi oiba ma wayam ngangi ado ngasi gi lai sidi ai political gi oiba wafum mama ai yawe na ai lobangam ti okay hoi rajniti gi oiba wafum sing si ma kaya kan kang da bodong na toy aduga government ki khongchat ki yamna luba khongchat ama oina lakpasu manti mana ngangi singdu sam samba layman amana ngang bai tare honorable chief minister na ngang banabu khara political way na lobi ai ngasi do ma yam samna adum ngangam bani ngangam banina aduna khoina miam dati sigi si thodongna hendongna ka hena prime minister lakpagi magi nungai bodo ai pom gani na ai ngonda phaujadi yengsi akhoi gi state da prime minister bu laadi akhoi gi economic kari ban blockade tawbagi pot ama lere machine mangi si no bodo manga jane akhoi lupa crore si yame ba mangi si adagi di kathian miam le hang dirina sim lere adagi di mai khongchat si prime minister lakpi khongchat se le moni amata gi nate ko mamang congress sum tawi si tum tawi khada ya da ba ber ke khada mayam ongna ba thorang todo mayam sigi sil mayam ma sading to mayam su leine ba tangai pada bane adu si sali ba sading mayam sing siga mana ngangam ba mana thanam me potuga kitang sangdum na bada mase ai nungai ba wat prime na khale aduna mana haibada mana haibising do ai kitang mayam da nungai na ba kitang thamba sum brai na khale please go ahead yamna kanba SARS makti natana yam phajaba khoina sudum haina leba SARS amakak mana torome man torome si akhoi gi kaino se maruina dolai thabi project umbasta mana pallaga tawi hana lupa crore 18 khak sangada project to
madu matam sana loi hoda badagi crore sanga sange hai madu magi londa du kaya phajati hai badi mana khoi miyam gi lan thum je mangan ba gi londa da putho ga mana mai dong na hai adu poto sumiyam project ama si matam sana loisan na crore trama pan changa logida baduda mana crore kaya man thadar mi se crore sanga de man har mi se aduna mana ujiki haibada khogi mamangi government to mana lut tawe na hai public sector de lut tawe na mana lowe mana haram pose aduna masi pose aduga criminal negligence ne na modi na mana haram bam khak layo criminal negligence ne haram ne yam phajai ado leipak sida india gi leipak sing sida khogi project samagum base sahi kuntra nifu rom lotion mangam de project mayam layo aduda magi mieng amakak thamaga adu losanabagi polumla losanaba honabagi mami khardi dum taeba aduga anoba mayam tawbagi di mana harambada yam samme khogi kanosi hanadi mamangi government matam dadi delhi si yam lamna le rami manipur dagi or natagana north east dagi adubu bas pai matung dagi di yam naksal e hojekti khogi nokhogi thongal da delhi si leire gaina mai sai tawai kai oi tawba pot amakak leiba adugi kanaba nungai baduna miyam na phangbar phangdaba du lecturasnu adu mapum musu thame adagidi mana lai si norista kuntharak lai hai adu manipur su lai dung sai hajidni mairak phangre mairak phangbasida amtang pusallaga sangamnaba amtang di sangamnaramge lakpaki sangse kanu yam hele bjp gi prime minister na su heli norista lakpa manipur lakpa su heli aduga ngasagi cabinet minister mayam lakpa se norista lakpa manipur lakpa se bjp government ki yam sathini heli yam lakhajane lakpadi aduga ngasagi mana laiga ki kanabadudi kari lege haibadudi akhoi khangde akhoi ubangam khara mapan thongda akhoi ubangam de man dari khangde ko lete aduga congress ki matamda achuk sangba congress ki government matam sida akhoi ki kano dr manmohan singh se mana prime so kanda sumlagi ani khak laibasi ahanba lakpasida kangla si lokthoi kanoki akhoi asana ful lokthoi na man lokthoi then atopa amana akhoi kaino si mu ga adaga jenims ka si khoi central university onbagi matang da amal thok ma legi sumba man la ma su kayum khardem lak thok meba package khardem lak thok meba ar some ngasagi bjp spokesperson na haibar sumi bjp gi oina sana da bagi hum natna prime minister narendra modi se state amada salaga economic package se kaya lak thok pa thengnade adu sam lak thok ti hai se lak thok pa din nati lak thok akhoi kenoda assam da lakanda mana lauthoisi lupa crore kanoga lising ani som yankhai gi sai flat ki mateng pangne na mana 2017 gi august amada man lauthoki bale economic package ma mana pi flat ka mari lena adum lauthoki pate dum yawi adna sida lauthoki natana mana manipur la aga manipur gi miyam da mana khara haiba radio da haiba gi hendo dana sida khara haram bado adugi kana bado akhoina lahowi en haiba tai aduna tana punna yeng badadi akhoi miyam dadi miyam na thajaba sai economic package ma sai yam mayam na kan to di toloki matang sineba 7 pegi laiba wa abana mayam singdu akhoina mateng pangni gaina hai haning baduneba ado kanu dadi laga di tiprarom dadi he haibang mum tawle khuisna he haibiram dagumba adugi mayam di adum pen da nuai ta bade adum leigani aduna isam chamba khongsat oina aigi mieng dadi lei masina miyam da adu hekna kanabo oigani na igondari logjeti thank you tango to je haigi butumoro central manipur university central on giba aduga ato jenim saibum di pan giba jenim soido ra na taga rim soigada okay thank you tango ta husik tham ise baroina congress ki rule ga bjp ki rule ga changam no pakanda lakpa khara toiba haradi bjp ki se toire prime minister dei hawra kanda to cabinet minister sing kai sing lakpa du congress si matam se khara li haibdu ni sam na kanda swai gi likpa gi kari gi pose supplement kamai to winning game baroina tamo de te site gi laktuna la adi kari gum khara something significant khara uning badu gi ofam duran traga accessibility mayang unaba mayang wa thengnaba mayang ga sai gi interaction to no ba su adum phatabdi nate borom da hadi yam chamna lakpa isam chano dum lakpa projecting sangaramba atopa lakata basing khoi gi foundation stone let toramba lama so area si kamai ubi ke congress bjp ke in comparison na ai dum bia je congress ki matam da ministry sing kari sing minister sing toina lakpa prime minister lakpa yam tang la lai ado prime minister gi hojik lakpa kan da praja na expect tawriba kari um khara delivery tawni promises khar piram gani haide se thabo ingang ge karo akhoi ge chawkhana bage chakot thawrang thaba khar piram gani ana package khar pine na haibu se sidi praja ge expectation chumme habidi prime minister magi matam je second ma minute ma hi chawkhro pore
ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯡꯕ ꯃꯇꯝꯅꯤ ꯇꯥꯡꯕ ꯃꯇꯝꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ ꯆꯥꯝꯃꯒ ꯀꯨꯟꯊ꯭ꯔꯥ ꯍꯦꯟꯕ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯄꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯦꯇꯦꯟꯁꯟ ꯄꯤꯕꯗ ꯃꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯅ ꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ 9 ꯂꯣꯟꯆ ꯇꯧꯔꯦ 3 ꯑꯃꯅ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯁ꯭ꯇꯣꯟ ꯂꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯂꯣꯠ ꯇꯧꯔꯦ ꯌꯨꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯁꯨꯛ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ 9ꯒ ꯂꯣꯟꯆ ꯇꯧꯕꯗꯨꯒ 3ꯗꯨꯒ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯁ꯭ꯇꯣꯟ ꯌꯨꯡꯕꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯌꯨꯡꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯀꯤ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯊꯥꯖꯗꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟꯁꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁꯇꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯆꯠꯅ ꯂꯣꯟꯆꯠꯁꯤꯅꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯐꯨꯜ ꯑꯦꯇꯦꯟꯁꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯒꯤ ꯐꯨꯜ ꯑꯦꯇꯦꯟꯁꯟ ꯄꯤꯔꯤꯕꯅꯤꯅ प्रजाꯒꯤ एक्सपेक्टेशन करी लेगे है पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट अमददी डेमोक्रेसी येम दुम थोय है प्रजागी मोदी को अखोज एनालाइसिस तौरगा ngасai लाखर मतुंग होजी फाउदा लेरिबा प्रजागी इंपल्स मैम से येंजरगा हाइजरिनेबा अदुना अदु थाजबा अदुम थाजे कांग्रेस न सुम थाजे तांगा लाखपनी ने मरी राइसे हम तांगर पोने हारिबा लास्ट 4.5 almost 5 years फादोरे मतंग लाखदरा लाओइद्रा अमोना हलपंग हमनी सु थाजदे अदु लेरिबा प्राइम मिनिस्टर लाखपंग लेबा की लेरिबा अखोगी मागे मोगी सरकार सु लेरे लेबा की सरकार सिना खंगिबा इन्फॉर्मेशन मैम दुदा करी एसेंशियल होगे हाइना तो अखोगी लेबाक से अरू अरूब पॉलिसीदा मा कंट्रीब्यूशन तौर मथौ ताए हकथेंगना लाखबगिनिको रिपोर्ट लौरगा तौदुना अमने अदुना प्रोजेक्ट लाउथोम दबसे मदुगिदे थोदोकप लेते अखोइन हायना की इश्यूज मैम अमा हुजिक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की मतंग दा मैम लाउरिबा खोंगिबा अखोइ मदुदा कंटेंट दो कइनो हाइरिसे मणिपुर खक्तो दा लाउमते नागालैंड सुम हाइरिबने फ्रेमवर्क कंटेंट के आईएम के हुजिक लेरिबा नागा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट से कंटेंट कइनो हाइसे मैम प्रजा लोइ नुंगनांगिबनेबा मसीगे नुंगनांगबसिगा ngасai development work ki project piramdabduga ani jam khenaiba sidi akhoi gi nationalistic akhoi gi leibak amagi praja hoiba leibak sigi ganatan akhoi gi bharat ki praja hoiba manipur gi ningtamba manipur gi bharat ki manung dale manipur gi praja hoina leiriba akhoi gi wakhanda mapung hoiba wakhalama da temsingnaba amani da yam luiba hida prime minister amana laaga hairam bai jam important hoiba framework agreement kari yauri ga haibin khoi kaino do mention tawrine फ्रेमवर्क एग्रीमेंट खतनी नरेंद्र मोदी की ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की राजीव गांधी की फ्रेमवर्क एग्रीमेंट अहम साइन तौर मिजो एग्रीमेंट मिजो एकॉर्ड पंजाब एकॉर्ड असम एकॉर्ड मधु कांग्रेस कई कानगीदेब लोन एगेंस्ट चटके भोट लाप लेबा की कलेक्टिव इंटरेस्ट साइन तौर अदुमाइन तौदना अखोइना पामजे की इश्यूज पॉइंट तरह अममदा लोकल यन कांद लोइन इसेंशियल होय मोजे अदुने अखोइना पाममसे वा लौथोफम थोयेबा माने अखोइसे स्टेट से बर्निंग तौरिबने पॉइंट 13 दुइसिना अदुदा लेरिबा अखोइगे लांगतकनबा म्याम दो लाइक मी लाख 3 मखाइगे अनएम्प्लॉयमेंट लेरिसे तसु तौदे हौजि फौदा लेरिबा स्टेट की बीजेपी सरकार से लाभ मदुंगदा मणिपुर दा 7.5 लाख की यूथ की बिलो द एज ऑफ एम्प्लॉयबल एज की मखादा लेबा यूथ मैम अनएम्प्लॉय तौ लेरिसिगी स्कीम करी यावरगे मोइगे स्कीम से एड्रेस तौदना हेक्ता थबक हेक्ता तौ याब्रबा गसिगी लॉन्च तौर प्रोजेक्ट फाउंडेशन स्टोन लेट तौर प्रोजेक्ट सिंसे सीना मी लाख 3 मखाइ मुकी अनएम्प्लॉय यूथ सिंसे मोकी डेस्टिनी लेब कदौरिब्रा मदुगी डाउन स्ट्रीम एक्टिविटी ना कइनो अप स्ट्रीम एक्टिविटी ना कइनो मदल लेरिबा प्रोजेक्ट से काम इंपोर्टेंट होइगे अदुदी मिनिस्ट्री की मसागे कइनो ना मिनिस्ट्री ना तौसी आइना प्राइम मिनिस्टर में लाख पैसे अदुगी प्राइम मिनिस्टर लाख पैसे अतांग मतमनी अदुगा मरोय नेशन के फोकस स्टेट के फोकस सब चाना कई तोरनो करी नो येंगा लेबो मतमनी यस कांग्रेस साइड की सेकंड नम तहन लौजगी स्कीम सिंग अदुगा स्पेशल पैकेज सिंग दो अदुआइदु लौबो बिदु थोने एक्सपेक्ट तौदे अदु की इश्यूज खरदी पुखलंगुद्रने एक्सपेक्ट तौबनी हाइबी वफम फंडामेंटल इशू ने मसी यावदि स्टेट से हेल्दी स्टेट पीसफुल ऑफ स्टेट मो ओइरो दोरि में अदु इतार पॉइंट ट्रम्स द योर बी इशू फजा मैम से अमा अनि की इश्यूज फंडामेंटल टू द स्टेट्स फ्यूचर अदुदि तबम थोइना अदुनि द खोइन थमजरि ओके थैंक यू ताऊ बिजोय ब्रेक की मतुंग ताऊ बिजोय खुमनबा सेम साबिते तबुदबु खुमबसे ब्रेक की मतुंग दोइ खुमबिते ता बिजोय ब्रेक की मतुंग द इंपैक्ट न्यूज की मन हुने यंगबिरबा पुनम के फमदा थुना पुदन लाक्सगे इंपैक्ट न्यूज मी यंग तादुना लेबियो ब्रेक की मतुंग यंगबिरबा पुनम पुबो अमुकन ताराम नोक्सरी ता बिजोय मरोना लाक्पसे प्राइम से मतम तांगो मतमने अदुगा मरोइना प्रोजेक्ट संगाबा अदुगा टोप लाकद प्रोजेक्ट जत्राहुनबा स्वा एरिया अदुमदि लेरे तवदबु नेशन अदुगा स्टेट की फोकस से करीनो अनौब करी हाइबमा प्राइम से चलुबा प्राइम सेना विजिट तौरुबसगी समथिंग न्यू हाइस्ते दुम खरदे दुम एक्सपेक्ट दुम तौनो बजाने मरमने वानदे जो हंगदेगी पाउ मियामा
kari something announcement kari lege dum hangdi hangdare yam common oina dum hangak pada sam na kan ta Bijoy ado area duma du maroina mainly tonganba thoidokpa laudi laromdre to du ta Bijoy haidi haibidi maramdi khoi hanana sangani aduga hanana foundation to khoigi jatra honba korigi lineup to di loin pang tho mi adugi 8 ta mo another nupi khoigi kaithen haibate ima market ahum ma sabagi area su thambirami aduga maroina congress site thamai se ki issues kharadi sumtham thamam dre haibi wafam su leiri aduga maroina ate sing kari sing supplement to ya badum to biro aduga aina haijening se congress ki spokesperson na hai gibda nasai ama yaurusi mathang tadi sarkar paige dok suma lakado mandre haibagi area am hairi swai do kitang songning ba nokning ba adigi swai law ba kari phobi gesin sarkar pai do ko da khana sin adada ngasagi akhoi congress ki spokesperson na habi gi ba congress na rajniti kamani yenge je ga bjp ni yenge je kitang opposite level mi yengani sikana kari no da bjp se prime minister di hona chief minister na khoi se populist movement chung tau tu debo populism haibizna kari hu brit torake da vote bank politics na chingba tokenism na chingba mayam am toreba akhoina miyam gi apamba haibasiga miyam gi interest ji art kana leba miyam na di pawam bamba yai but mogi yai phana kari to go to ge ba adom line de ilak pane bjp government ji baspa gi matam dai chu modi gi matam dai chu we never indulge in any kind of populist akhoi gi agenda adai da Hujiki package lock to paise mayam expectation mayam no ngana bi baise akoi populist agenda gi manung chal leba madumadi BJP ai pak toroi aduga hujiki akoi Debabrata sahib na haibi gi ba framework agreement gi mapang pambidam de se machi pallu bagi thoina darkar le tabra khali maram 2017 February langjing achoboda prime minister na unequally lock to meba framework agreement na ga pistok china manipuri ngaphi kairoi wa hairam de Manipur ki interest sokpa thabak amada tawroi ne yam nakai sin la thomi ngamkhoi kakterate interest po kem interest sokpa thabak amada tawroi nga hagi mamang da khoi apun ba khongcharam su prime minister same assurance pore hanjan la thob da ngasi gi prime minister khongchat sigi tongan ba program agenda tong lak da framework agreement gi akhoi la thom de ba se sum hai ba yai na pai hai bani praja gi sentiment da prime minister gi khongchat che akhoi karim tak kana da ba wen uhna ba gi ne na ai haijage masih aku jadi Debabrata sakit wanita kongresi ngarang na handegi torai ba aku propaganda keno mayam dulu neba ada ki atu pemna aina masih matang da debate masam nung tok jeni aku ki special category state che modi na category status se masih modi na lokto ga mahut kari torai ni am hangnari ba masih aku ki BJP government center se lokto puna te ba miam da aku ki mislead to neba Masih lokthokpagi move chidi karam kanda ki hawurge da 14 Finance Commission January 2013 lagi maru hungram neba Congress na center dus pale state dus pale adagi 14 Finance Commission ki matung da Finance Ministry ki makha da akhagi deserving ki governor ba Raghuram Ranjan mana lead to committee amana akhagi special category lokthokpa stations kamai finance tawni heba report ama pikhleba Magi deposit kari hai yaur ke da all India ki state mayam se category hum thono khai list quite is akho da list adi makha da less sai nama adai di development ka ba la state hum adai da masi gi matang da yang ngakpam na Manipur se quite is akho da state manung chalam de second gi less sai du singam me ba second gi less da adamai taw dana asam gom he na sakot ba state mayam na Manipur gom ba gi handana le daga Manipur sini kamain asam ni jago pun terminoi jago makata na tizen benda kamain to kita Manipur government lagi department nama di minister mana thari report se Manipur si yang na koi jago le na center da medal lobo ya na ba aranda report kaya macam thajil me ba koi jago pun mana ba koi ki sana ba watre hai bugum ba lambi thong silai de hai bugum ba ada cigi report mayam sini nomor moi dera adumana thara matung da koi ki Raghuram Ranjan na Manipur jago te magi special category PC recommend kamain to dunia question mulai ba Aduh, aku ini Modi Sarkar se lehar kanda budget tahu kanda aku ini Kongres Yobi Governor kali atau grup kaya na aku ini special category status se hanjin view high rupu kanda di already masih lokthok rupu buat neba already lokthok rupu buat hanjin view na high rupu se masih jarak terga BJP na lokthok punya tasan masih masa itu golai hanjin view kan masih high jadi gina. Ada lagi dengar juga masih ini special category status lokthok raya Manipur se
90 into 10 suana kana ba phangamani 90 adu du yam ngangi dina adu marugi matunda pakil project sing hojik kamna phibam de lei dai hojik hajar roi yam na tukuja kaim ta hek chu de 90 adu lokho lo hibe mayam dai madai kon pothok chege adu gi mathang dai na hajaningi di hojiki special category state later matungda government sida lokthok trasu silent oina ki issue khara akan ma drive am pirameba yam sanoi da health ki da akhoi granin HA boosted 9 times yimi go UPA sarkar da Manipur da pirameba health sector sida 1573 lakhs rupees ni mase NDA sarkar laganda 14 lakhs 049 9 times booster ni education ki matam da 6 time booster reba hujigi category de focus 4763 lakh UP matam da Manipur de piram se 28,315 lakh India matam da okay tama hai bisa mara special area category do no do to rasu kana bagi lamdati kana ba mayam no law thok rasu mayam da khangni nge mase agriculture ji matang da double ne aham da 5,530 lakhs UP matam da piram do hojik phangi se 10,091 lakhs India matam da phangini rural development gi da khungang chakhun abai da 30 times never 30 times si masi record le UPA sarkar matam da 2,109 lakhs UP sarkar piram do akhoi BJP sarkar center la kan 62,382 lakhs pira ine base ta so so dum manung da progress darkar le area da samna da akhoi praja nungai na ba leader nungai na ba thauki tawroi ba okay tamai lak se ta maroi na hosi thambi BJP ki sai thambi se maroi na congress ka BJP gi ani gi miyang chikhane hai bane morom da harti congress ta matam du ki vote ki hai chai khara attack to yan na ba packaging nok thok pa aduga scheme sing nok thok gi kenom lei aduga BJP gi di machine nati hai bi masoi da anta ga sinjagi ge please ai mathang lak ki tamu please swai area ma thambi khre aduga main oina hosi ki lai ba tamu so kui na ite ro biram ni masi mang ite ro oi ding su yam sang kina ngsi gi keno to pong gi lam ji ta bi na lab ne hosi hai se maroi na special area status special keno ni special category gi kari gi status se lokthok ki base tasengmudi BJP ne lokthok punate report si khara chakhot pai mong tharam amina special edu kitang handaba singi kari singi daleba state sing du piuni madu aran ba report na matung inani ka hai base swai si kari opinion pi bining sini aji ta kano ki akhoi BJP ki spokesperson ki wafam se aina yet padi na sate aina khangdaba su oiram be ai ado aina uba meng am khak lei please akhoi Raghurajan commission na ama tawgi hai so me madu gi du asagi Manipur di kanon lei ibo bigi gamen lei matam lei aduga madu commission sina tawrisi Manipur khakta gi nati India da loinmak asagi special category se muthat na bagi mana recommend tawi okay aduna di asagi Manipur da akhoi gi thari ba pot mayam se gi pot se ai nakoi na madu gi du ai masdi ai palhaning di akhoi manung da leiba poto ate te mayam na kamai to bon mo jot mai to jala hai pot am la kan da koi khum ba gani ase all India gi policy am gi makha da muthat ki bane na lawe si policy hoji ji yamna sathi ba khoi gi kano ma oiri ji election gi issue su oido ni si issue je Bihar da hojik si akhoi special status ko khoi kano gi state pigada bani na yam kan Nitish na hojik si muktna leini haina leini ado BJP ga saminari ba government sida leini adu si posi oigadra oiroidra di kamai tawgodi ha por langnani ba pot amane den adagadi ngasai India gi mapang oiba oiramba mayam se sibok ta kaithari ne ngasai kano da akhoi gi South India da hadakta election da yamna phagiba akhoi kano sisu adum moina tukhiba da su aduna maram ore tu ine special category se PU loi hai ne ngasai gi kano su Chandrababu Naidu su hai adai sumda kandi akhoi gi kano akhoi gi raw kari nom hai bani adu su dum hai loi hai na yak tane ba aduna sigi pose akhoi gi di tangai phada pot khara su lei akhoi yam sati jani mina hai ba pot tu hak na te ba akhoi na thaba report tu hak to base to gum se ba akhoi karama phim da lei gi yeng se akhoi di hojik Manipur lei si ni doi ne ni ri ne ni ra ga sari ne akhoi gi semit lon se akhoi phagat na ba si khona ba se hojik si kaim khona de na akhoi lo bi ai khara khona re si machine de akhoi hojik ki pa le ba akhoi gi government mayam sing sina hojik phau da pa le sing sina mana Manipur government mayam sing sina akhoi state ki semit lon ki phim phagat na ne khona re se khona ram ba di yai adabu khona ri bob chang se khona ra ga di akhoi pandam se anata chahi cha bu phang amoy lai ra muthat pa ba pandam du phang amoy central government ki magi program se phang mang amoy adu ma pot khar su lei
aduna sigumba tanpham sida prime minister amana khoi pangna laktaba matamda adum masigi se adum kai makhar de adum state ki welfare matang da khara haiba aragidi khara tauba haiba se adum masi sanabi madum oirga adum convention awena lae masi bjp go hum nati amagi hum nati loi lae adum tawnei basi se adum adu gidu akhoi yongbiro na prime minister ma lakpada congress matam ani khak lamni sida mari rag laini lakanda sumna kandana election matam dana adu tawni na mayam hairami hairamaga bujina karimta haidaba haibasi karino sinida karida khenari ge sini samara mini samara matam ni mai perani haining bodo ne miyam na haining bodo adu ki poto haram deo aduna special category status ti akhoi khakta sunate ji problem to ise kanoni nagaland jo thoini then assam jo thoini notice ki station ya why bujik se adagi kashmir thoini bujik se ateti south india rom so matugi crisis mayam leiri ne si po se aduna sigi si ngasi ngarang matap nate summi Regulation Commission na man lep kiba report se report ama lae na bu thoi ta muthal lagadi kamai to ko hai pot ne ba khoi na bjp da lai pot adagi report ama la su mai state government ki kari noi kamai to ge ko ke na revision ama to honing bai pot ama khang dudi ai ngon da phauze ba masigi pau se yan han bo oina masigi si akhoi manipur da I ba ai ba magi commission sina akhoi manipur da gi akhoi special status se lokthok khidore se ai khoi gi ba si da single Manipur ki miyam amatana lohuk pa yaro hai wahum je kanam da haide then government so haide then other political parties jam da haide madu ai nuai te madu pot okay tamu ati ta som drawn tang thum go ge ta ba taw de tamro no hik lai se 2013 ni swai de gi muk to gram ni Raghurajan ki commission gi matang swai de congress na pale port state and center aduga special category status sing thok gi matang state da BJP lak padai lok thok rena blame to bose ado area du da mo fair ho gedra aduga karim kan da BJP ne hairi se state government gi side tagi चौखट पर साबगी रिपोर्ट है ते अरानबा रिपोर्ट से सम नारे कान हुजिक हाइरि से अदवाई की रिपोर्ट न मरम मोरकान दा मणिपुर खक्तगी लौथोखिबदौ सु उबा अदु लौथोखिबदी मणिपुर खक्त नते स्टेट सिंग करी सिंग स्पेशल कैटेगरी स्टेटस एन्जॉय तोरम सिंग दो लोइनबो लौथोखबी वफमने कमाइन थमिनिगे मसी आई फर्स्ट पॉइंट नमदा लाके प्लीज गो अहेड साई हाइबी बीजेपी दी पॉपुलिस्ट एजेंडा दा थबक तौते हायरगा इदा खोइना खबर कागज दा कर एडवर्टाइजमेंट जो थोबा अखोई पार्टी ने पुथोक चरबा पॉइंट 13 दा बीजेपी के इलेक्शन खोम वोट खोम कादा हाइबी गिबा एश्योर तो गिबा मैम जिदि पॉपुलिस्ट एजेंडा नतब्र अदर बेस तौरगा लाकिबा सरकार मना अखोई पॉपुलिस्ट एक्टिविटी दा नत्रगा गवर्नमेंट की पॉलिसी दा पॉपुलिज्म दा बेस तौबा स्कीम अदुगा पब्लिक पॉलिसी नत्रगा प्रोजेक्ट लौखते हाइबजे करिनो दिस इज वन थिंग आई थमजरिमने अनि सुबदा कांग्रेस की मतमदा रिपोर्ट लान पिसन बदगी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की लेरंब पोजे रघुरामरंजन की रिपोर्टना मरम मोदन लौथोकिबने हाइरिबसे कदुसिबु कैबिनेट सिबु अदुका स्टूपिड ओवरने सिंगल मैन अमगे बेंच ऑब्जर्वेशन द इंडेक्स द बेस तोबा स्टैटिस्टिक्स द बेस तोबा रिपोर्ट अम द बेस तोरगा border area the sensitive strategic oiba Manipur gumba North East gumba state tagi special state se lokthok ya brane mayam kobira male en khali ko ai BJP ki sarkar da thabjar mate party da thamnim nei planning commission hana leram buduna state amada kamai tawduna paisa thada gede ge haibse madu decide tawrum me niti ayog lak pade ge revamp tawre all the versions public domain da le bai khoi gumba isam jambar prajar de khang da banga da ne ba kan system da tawge se Finance Commission su handa ki 15 Finance Commission kitang aggressive oin mali se Finance Commission am to wall logidram ne except this 15 Finance Commission ki NK singa lak ba da ax yaw jai tamo bijo yaw bi rib ne matam du da loina magna loina hainer wa ne political party singa lei every pick ba chaw bi wa na tan Congress BJP ki wa tan lak bi sing do na loina Finance Commission da mayam ji thambi gar wa ne Raghuramananjan ki report ta 2013 ki report based orga Manipur state government na haijan badagi akhoi special status mang hibni ka iris di ai ado ai level da discussion ga tawra de tongning de adu ka name to ba hona de populism the base to BJP na government par kan da khoi populist agenda da tabak to de haibni sing ba mayam je sigi 13 object ya haijan bra ba hai ge da bra ba BJP na bot khom ka da loi hai gi ba ta ne ba ai khoi haijai na prime minister ma lak bu se Foundation stone do crore lising tra kun Narmada Valley project 19 ka dai no Narmada Valley project se la yujibu implement tawam bra adu ki basin da natra mana akhoi honorable prime minister 3000 crore ge Sardar Vallabhbhai Patel ki murti sarib se adu valley da adu manak da natra ba tawri se
ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯇꯨ ꯂꯣꯏꯔꯕ꯭ꯔꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯒꯪꯒꯥꯕꯨ ꯁꯐꯥꯏ ꯇꯧꯔꯕ꯭ꯔꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯕꯅꯥꯔꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯀꯥꯁꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯈꯔ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯩꯅꯣꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯪꯒꯥ ꯀ꯭ꯂꯤꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯣ ꯀꯔꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯂꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯤ ꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯤꯕꯣ ꯗꯦꯜꯂꯤꯒꯤ ꯒꯂꯤ ꯒꯂꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯣꯠꯂꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯕꯤꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯇꯣꯏꯂꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯦ ꯂꯣꯏ ꯎꯕꯤꯔꯤꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯃꯅꯝꯗ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯗꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ Okay. ꯗꯦꯠ ꯏꯁ ꯗ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅ ꯂꯦꯠꯁ ꯀꯝ ꯇꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯠꯇꯅꯦꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯏꯟꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯅꯕꯅꯦꯕ ꯒꯃꯦꯟꯁꯤꯗ ꯏꯟꯀ꯭ꯂꯨꯁꯤভ ꯒꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯥꯎꯕ ꯉꯝꯅꯕ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯜ ꯏꯟꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯧꯕ Okay, thank you. Debate should be very, very, ꯉꯁꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯨꯝ ꯕ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄꯗ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯨ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯗꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯀꯗꯧꯔꯕꯅꯤꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯚꯤꯖꯤꯠꯀꯤ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨꯗꯨꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯒꯦ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯤꯖꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯁꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯥꯎꯟꯁꯦ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯁꯦ ꯃꯊꯪ ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯚ꯭ꯌू ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯄ꯭ꯂꯤꯖ ꯅꯝꯕꯔ ꯋꯥꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯦꯕ꯭ꯔꯥꯇꯥ ꯁꯥꯍꯦꯕꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯟꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯄꯨꯔꯞ ꯇꯧꯔ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯣꯌꯦꯟꯂꯕꯥꯎꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯂꯧꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕ 2013ꯗ ꯑꯩꯅ ꯉꯥꯡꯖꯔꯤꯕ ꯉꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯄꯤꯁꯜꯂꯨꯕꯗꯒꯤ ꯃꯨꯠꯈ꯭ꯔꯤꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯣꯌꯦꯟꯂꯕꯥꯎꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠꯇ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯐꯦꯛꯇꯒꯤ ꯐꯦꯛꯇꯨꯗ ꯑꯩ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯕ꯭ꯔꯥꯇꯥ ꯁꯥꯍꯦꯕꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯅ ꯄꯣꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯊꯥꯒꯠꯂꯤꯕ ꯑꯦꯗꯚꯔꯇꯥꯏꯁꯗ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯅꯝꯕꯔ ꯋꯥꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁꯁꯤꯡꯗꯨ ꯌꯥꯎꯖꯔꯦꯀꯣ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯗ ꯂꯥꯛ 35 ꯍꯥꯞꯄꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯀꯥꯏ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦꯅ ꯑꯃ ꯍꯪꯅꯔꯤꯕ ꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯃꯤꯁꯂꯤꯗ ꯇꯧꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯁꯦ 2014 ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯔꯦꯂꯤ ꯑꯃꯗ ꯑꯦꯛꯖꯦꯛ ꯋꯥꯔꯗ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯀꯦ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯃꯅꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯄꯣꯔꯛꯑꯗꯤ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯗ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯛ 35 ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯅꯤꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯒꯦꯕ ꯗꯥꯏꯃꯦꯟꯁꯟ ꯑꯃ ꯎꯠꯄꯅꯦꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯗ ꯄꯣꯔꯛꯄ ꯉꯝꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯉꯝꯃꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯃꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯇꯥꯕꯤꯖꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯁꯦ ꯑꯦꯂꯥꯏꯠ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯔꯛꯄ ꯉꯝꯃꯒꯗꯤ ꯃꯥꯅꯦ ꯑꯦꯛꯖꯦꯛ ꯋꯥꯔꯗꯤꯡ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯔꯛꯄ ꯉꯝꯃꯒꯗꯤ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯑꯒ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯅ ꯄꯥꯜꯂꯗꯤ ꯂꯥꯛ 35 ꯅꯣꯏ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯍꯥꯞꯄꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯏ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯂꯤꯗ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯈꯕꯔ ꯄꯥꯍꯧꯗꯕ ꯃꯤ ꯀꯣꯛꯊꯣꯛ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯇꯤꯚꯤ ꯌꯦꯡꯖꯗꯕ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯩꯗꯧꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯤꯔꯒ ꯌꯦꯡꯗꯕ ꯀꯣꯡꯒꯥꯏ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤꯀꯣ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯒ ꯉꯥꯛꯇ꯭ꯔꯦꯅ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯥꯒꯟꯗꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯁꯤꯗꯔꯒ ꯚꯣꯠ ꯈꯣꯝꯃꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯥꯜꯂꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯠꯇ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯃꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ Okay. Tamo ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯥ ꯇꯥꯃꯣ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯣꯀꯦ ꯂꯥꯁ ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯂꯥꯁ ꯔꯥꯎꯟꯁꯦ ꯇꯥꯃꯣ ꯌꯦꯁ ꯐꯪꯒꯗꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕꯤꯕ ꯇꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯗꯨ ꯈꯨꯝꯕꯤꯅꯕ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯩꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯔꯤꯚ꯭ꯌू ꯇꯧꯔꯛꯑꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯗ ꯍꯣꯏ ꯂꯥꯎꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯅꯧꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯂꯥꯎꯗꯤ ꯂꯥꯎꯔꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯄꯨꯡ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯤꯡ ꯁꯪꯒꯥꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯈꯔ ꯑꯃꯒ ꯃꯔꯤ ꯑꯃꯒ ꯆꯇ꯭ꯔꯥ ꯍꯨꯜꯂꯝꯃꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯅꯗꯔ ꯏꯃꯥ ꯀꯩꯊꯦꯜ 3 ꯑꯃꯒ ꯄꯥꯏꯞ ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯝꯗꯤ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯕꯠ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯦꯟꯗꯕꯗꯤ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯏꯊꯣꯡ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯂꯥꯛꯏꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯉꯥꯡ ꯌꯦꯡꯉꯒꯅꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯍꯦꯃꯟꯇ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁꯝꯊꯤꯡ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯔꯝꯕꯗꯤ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛꯇꯦꯁꯟꯗꯣ ꯍꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛꯇꯦꯁꯟꯗꯣ ꯄꯪꯆꯥꯎ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯥꯡꯒꯟ ꯈꯟꯕꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯂꯥꯎꯔꯝꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯂꯥꯎꯔꯝꯃꯒꯁꯨ ꯚꯣꯠ ꯃꯌꯥ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯛꯁꯀꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯑꯩ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯍꯥꯏꯖꯔꯣꯏ ꯂꯥꯎꯔꯝꯃꯒꯁꯨ ꯚꯣꯠ ꯃꯌꯥ ꯑꯣꯏꯔꯗꯅ ꯂꯥꯎꯔꯝꯃꯤꯅꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯂꯩꯗꯣꯏꯔꯥ ꯇꯥꯃꯣ ꯍꯦꯃꯟꯇ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯦ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯃꯥꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯛꯄꯅꯤ ꯒꯃꯦꯟ ꯐꯪꯁꯟꯅꯤ ꯐꯪꯁꯟ ꯑꯃꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯉꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯪꯉꯤ Okay. ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯃꯥꯅ ꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯃꯤꯇꯤꯡꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯕꯨ ꯆꯩꯔꯒ ꯉꯥꯡꯗ꯭ꯔꯤꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯅꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯋꯥꯀꯔꯁꯤꯡꯅ ꯀꯧꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯆꯩꯕ ꯍꯩꯕ ꯃꯤꯅꯤ ꯃꯥ ꯌꯥꯝ ꯆꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯗꯥꯅꯤ ꯆꯩꯔꯒ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯔꯛꯏꯅꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯕꯨ ꯊꯥꯖꯜꯂ ꯂꯥꯛꯏꯅꯤ ꯊꯕꯛꯇ ꯇꯧꯕ ꯇꯧꯗꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯈ꯭ꯔ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯉꯥꯡꯕꯁꯤꯗ ꯇꯥꯅꯤꯡꯈ꯭ꯔ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯒꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯝꯗꯅ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤꯗꯣ ꯒꯃꯦꯟꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯚꯤꯖꯤꯠꯇ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯦꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯂꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯃꯇꯪꯗꯤ ꯐꯥꯎꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯥꯅ ꯎꯔꯦꯞ ꯎꯌꯨꯡ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ 4-5ꯁꯦ
ꯑꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯤꯕꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ ꯀꯌꯥ ꯆꯪꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯁꯤꯅꯤꯗ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯟꯊ꯭ꯔꯥ ꯈꯛꯀꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕꯅ ꯀꯣꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯈꯔꯗ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯎꯔꯦꯞ ꯎꯌꯨꯡ ꯇꯝꯕꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤꯀꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯥꯝꯐꯥꯠꯇꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤꯗ खितंग चावबदो तौनिंग है वाने प्राइम मिनिस्टर चावखबने sai thambigre atangmo matamni hoi nati yam atang matamni ma pakla oidoni ko mase aregdi mayam da scenery ne tawi scenery ba project se kamai tore kumpur project aktani kumpur project se mayam lo khangbire congress ki matam da loishalam ba yaw loishalam da ba yaw taw aktani masagi government si pai ba kanda hana water resources pai de ba kano sina khoi lepau hakip no mane kano de lep hai do ai honi jangi dolai thabi project sida sidi 97% loiragumbanina man hai ma hai aduna takpadi thabaksi anam asi loirama pora mane hodu sahi ani ki tungda sangare ni su thengul labne ai ana singma city prime minister na sagabe mota achoma project am as mara lai ngai sida bako asagi ai thajai bako sem honorable minister na hana hagi do khoi gi silchar da gi imphal phau ki gas khoi pipeline ma porak na ba mana law tho ba yai masi hai masi pau se khar da su yawi ai khabar da su yawi honorable minister na mana thajau pi bani ko mana tawni ha badi nati ma law tho ba yai hai proposal ma mai side mai side tham jane bako adu law tho de ha badi mu khoi dum ui ba sumai tok dana lupa crore samri sanga lising ta ba project mayam khoi tawbi mayam lei woji imphal la bi sapya di jemdi sapya di adagi national highway sing si mayam na highway wani imphal jiribam lambi si phim khar phare hai wani son na phim phabadu maurum dri loire mu sapya de ji sarak sare ji sapya de adudi one time kari mijer lobu ya ge ga si khoi yeng kan da anawa project ma honing bodun da khoina haining bodun da aregi di seda traffic ki volume je handana ba khoi ge kanu ki da kilometer ama sangba ani sangba agar flyover mayam sabi ai khoi sida adigi project ka du moina jatra ga honbir ma ga di yam nungai ne khanja be wan thank you tawo hojiki lo selak pura ni tawo khitang teng no bi tai maroina hojiki se maroina कांग्रेस कमाइन थमिनी अनो बमतो थोइने यावते हाने थब ngakतनी हाइबि दुरिब्रा दुगा तामो हेमंतना थम्बिबदा समथिंग प्राइम मिनिस्टर समथिंग मागी स्टेट चु यामना बिग ने अदुना करिम कांदा पाइखलिबा थबक थौरम सि खितंग प्रोपोर्शनल पाइखलिनी गा हाइबि वफम सि कमाइन थमिनी अनि सिदंग ताम होय हायहन मुबदि आम लैको आई पॉइंट नमा दोलाय थाबी प्रोजेक्ट सा हाई सेन तबदा कांग्रेस हंजन हंजन हाइगले हाइगिने तबवाने मा 99% लोय नुमिट लेबनबदा इलेक्शन लाखना हंजन गिदना संगा गिदबने दोलाय थाबी प्रोजेक्ट दे ऑलमोस्ट लोयरमने 97 ने ऑलमोस्ट 99% पुलोय लोय बाय ताय अदमाय तोन प्रोजेक्ट आयाम सो दुम लोय बंगा तने संगा द्रगदि प्रोजेक्ट लोय दे दिया दे संगा बा खतना प्रोजेक्ट लोय ना डिफाइन तो है बदि संगा बदि इनॉग्रेशन ना हाना लोयरम सो टाइमिंग की वीआईपी करी प्राइम मिनिस्टर लापा याबा यादबा अदुगी मैम जो लेरम गनी मा अदन याम मेंशन तो हेमंत लोय हाइग्रे हुजिकी इमा मार्केट अहुम सिदी हुजिकी जिला परिषद से दुम लाउथोबने वो शानी कई कैथेन गा सिदे अदुम गमबने बा समटाइम्स अइना मचा मचा न्यूज पिकटक तो वर्जन दो जरगा जो मार्केट साबगा सिदे दुम अदवाइदा म्युनिसिपल कमिश्नर कोई कर कोई दुम मोय चेयरपर्सन कोई दुम तौरब पोंगा ते लोकल सेल गवर्नमेंट के स्मॉल टाउन की करी के लाइफ स्टेट लेवल द इमा मार्केट अहुम लाख बसे फैयेबा केसु काइदेबा अदरगसु मदुगी दमकता लाखने दे प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन दो अदर माइन तो माले अंदर माले अदुरे प्रजा के पब्लिक एक्सपेक्टेशंस में आम दाइब से थैंक यू लोचल पुछता आई पॉइंट तंग हाइजा हो गया नसाई लेरिबा याम की इशू अनि खक्ते आइना सेंगलोंग निबसे हजिकी स्पेशल स्टेटस है कांग्रेस ना अरानबा रिपोर्ट तौबदगी थाबदगी प्रोग्रेस याम ओय लेरबा स्टेट अमने हाइना होनबदा मांगबनी हाइबसे 100% लाइन है सिमदे ओय बट समय का दरो 13 गदवाय तकी कांग्रेस पालिंगे तकी मुक्त हो गरे स्वागी स्पेशल एरिया यस अदवाय पोतो यार थैंक यू अखोय हेमंत सा तामो स्पेशल स्पेशल गुम जुते साइगी रिव्यू रोम द लासी तामो लोशलम दा खितंग नोक ना खितंग नुंगाइना लोशन बे फिल्म नि तामो मरो हजिक लाइसे तामो कमाइ था हजिक आइ जे प्रोजेक्ट सिंग खर पिक मल्ले खितंग चाहोनिंग हैबे वानी सम नारे कांद प्राइम मिनिस्टर की स्टेटस तुगा मरो ना तामो अखोय की कंटेक्स्ट येंग कांद मणिपुर पिक्चर बनी मी याम ताजब नते अखोय की ओइनदी करोड़ खरा ही याम बजानी हाइना थंबिदोर कमाइन थंबिदोर सी प्रजा की पेन मयाम करोड़ मयाम पमबे अदसु गवर्नमेंट की पीबंग बस स्टेट का चना बाइन लेदना दरकार लेदी हेजन पीदोरसु मंत्री एमएलए सिंग की खुद फ्रिकाउ चंगी गुंगाइम यावेबा सिने ममांग तोरमिसे अदगी दोलाई थाबी प्रोजेक्ट की मतंग द प्राइम मिनिस्टर हारम बसे 1992 द साबा होरगा सही 2018 द संगारी जे कांग्रेस न बदी हाइरी 99% लोइरेना अमना 97% जो हाई आइगी मोट देन थमजनिंग से मोइना लोइरी ची द पैसा लौथोकिबगी कनोद राइट येंग मालेबा अदगी अखोगी हेमंत साहब ना थंबिरिबा ट्रैफिक चिन्बो ओवरब्रिज साबा काना हाइजे
si prime minister amuk nauna hainingai leitre maramdi smart city mission gi makhada manipur da hoji already 100 crore ma sinaduna taduna leiri 1300 crore ma already sanction taroga leibne ba sigi maramdi karino da akhoi smart city future se akhoi da mapan gi si cycle track se ba gari se mapan gi expert singapore kai ka di kau ma changbadi khangakpadi thengna akhoi short coming hai tare hoji kauraga kanna madu project am sare ba machi election nang nang ba khoi nate smart city mission manipur traffic chiliba overbridge gaya footbridge gaya mission da already cycle track ko si punamak adagi se no yaw da ba gi da ba 1300 crore ko cycle ke tongan track sing kari sing lokthok trasu smart city ha pura complete yaw jara ba paisa kai thole de 1300 crore aduga akhoi gi state na hojik mapan gi experts sing kauraga project sari yan thunu urgani election gi tawna chade manipur se 2019 se di khoi imphal se hor yam da smart city du u phanga ni khanje okay tamo prediction se sam nai ka 19 lok sabha election gi matung chu bjp dum por lakpa smart city paikhalakpa mayang winning basing tungan be ofum duni tamo de buta du tamo modi gi mahut chinaba india gi prime minister kana le ri ne ese se da ge ba se aigunda hoje taw hoje ki desiyo ta modi ki mohsin be aba narendra modi ki mohsin be aba magi property 60% ne or magi prime minister woi ka lekti ne 27% please go ahead tentang na tamo भारत के इंडिया के मनुंग दले बा every capable youth naha wari ba yang lord ba naha puna ba loin ba prime minister obi ai nupi nu pa khak ta constitution hai je structure infrastructure de magi political infrastructure jata governance infrastructure de constitution is hemjab le me individuality na te every one of us position political position bu cha khadi everyone is fit to become the prime minister of the country tamo loiram dai ne kitang ai sai tem tun thamjor ge tamo congress ki tamo mayam mujhe hai congress di gandhi natra di yadi hai adum to ke se dop kiram tai former prime minister manmohan ji bu gandhi ra that answers everything am to the jumla ne okay area se hoji Debabrata hai bi jam chumme ba india ki every youth qualified by prime minister bi ai ko except rahul gandhi kari gi no da mana rafael deal gi plane gi maman atuk yor kan da government is hydro trip pel maman khena ba do meeting khani khena na ngai se india ki any youth se adum prime minister ki to qualify ni hai se damo rahul gandhi su bihong se ke do ge damo taw de ta taw ma ta do ta bi jo ngasi impact news se do lak bi wa do ngasi gi manung na se je mapung phal mi de do chala ko de kai kon mi jeri pa memory yong de mo da amu kan thak chari ngasi ki damo ta impact news ki manung na matang se solution je na batan ya ro le do lamdam se tholi wa thau do wa thu kya gi marik chom report ke dabak impact news mi yeng ta do le bio